kindu cha mbela ukethwa utekwipya kindu ikulye why ane andu mekala uma yona au ndu tono matedi yago ukwe kumaanisha wewe yu ndu tono tutedi yago idhikisie ila we mbeza ndu ka introduction. Yes, mbeza nitisi kweka introduce ya. Yes, na ila yu tena kindu witha no we waki Amo tena kindu etha wacha etha ili hata we ndicho kitu ngwenda uthingelele ati mumandi niwo witagwa na mumandi ndezi introduce ya. You see? Last week na biziati ozo niweka slim. Yes. Ola uweda Athiani FM na oni muina ni muina one ne chalola Athiani ona ndeweta one muina kana o ni mukuwe anya ni odhama musyi anya ni odhama oye kwa intro with them boss kwanza you kwa imagine we yune we mukuwe we mukuwe o ni kaslimu na ke o ni mukuwe. I see. Le title. Yes. Ndeba ndo thukuma utona ko introduce wanavo. Yes. Ai. We. Kwa huyu yani. Kwa hunye yune ne mundu. Go. Yeye chao. We tell me. Esa no kulia pempe mawia yu. Yeah. Monica tamema aume muno. Yeah. Na bema uyamone kama ta ile to kumwanaka wandikani ati manamba wambe mundu muka tawa kadogo nyuko yuko kokona mundu muka aithukuma umanamba wa matatu manamba ni ikanga yu tawa kadogo ndakola indiju ne mausu yes. Haya yutoke bayu pe ando asu haweta yu mona lando haweta ma introduce ya wani mbesa yes. Ukestano beba ando babikai. You are Astano you. Yes, father. You are Astano. Yes. No say beba ando ukite stano you. With the amount we maingi. Stano umeta bahawe yani. Majukumu mambo ni mengi. Stano enda umeta bahawe yani kudiane nete asimu. Yes. Endo dio. Ako mwete. Kanane wanoa enda umabahawe yani endo dia komete ngalini. Yes. No say you wabika buandika handleba. Wandika you driver. Waku okukua you stano na ndeleba wake wo mukua. Neither na bodyguard ile. Muita wakode ikini ndo ngitu muita mutu ni mugamba. Nyendo ana bodyguard. Yes. Asema mbesa. Nyendo na bodyguard. Lakini nisi achocha. Masinga. Masinga. Yokole stano you stano mundu ome you. No sio kwandika ndeleba mundu muka. Personal driver. Okay. Stano you akauma nomba kio kwa yu kabawe yani yuta yuoka. Ukosa waendeleba waku pau nomba pau. Kasilimu. Wa mundu muka. No goku. Bona ndeleba waku ni mundu ome. Eti mundu ome. Eti mandandika mundu muka niki. Provided negwa na kibeti. Ibeti disi ile ha. No strings attached. Oko ibeti isi si ole. You can do your mate ba you. Yani you ibeti you isi ite kwenda. Na dawo ya nime wenda muno na kanima kwenda oya. Na itekeme umundu menake abiviata katika presence yaka. Na ndina weta mundu lakini yu ona meuvatwa tio mwisiki ye moi kuweka umana tio ngwazi ati yokibiti chona bibe yagu we katika wakai bibi yaka ata you see isu ni itegemea it's a contribution yeah stano ilawe na tukasika kaslimu ngaki masi ya katanu dimonaneza ni wabatwa abatwa yandika mundu muka. Yes. As simple as that. Stano haona mundu we personal driver wa mundu muka. Personal driver. So kede ya stano you andikite mdeleba wake wa mundu muka wo moza abu ngomba.
Okay. Ai mweta uyani na ai mutunga. Etha ona business meetings after work. Ai mutwa hotelini ula mekumbani na business partners. Business partners. Katani business partners. Business. Yes. Okay, what is the problem? Then now elikila ba stano. Nondo kendo chune ke inyo bataka job opportunities. Nondo we abe mundu muka we banza. Mundu mukosu nda asoma muno. Ata asoma muno course ila we ekie. No ya driving. No uteleva we ekie. Na no kumanza we. Lakini akasuwa na mathi ku makampunini ama nene no na makampuni ama andiki hathu ku deleva pe makampuni wenda au kethi etha ni director wa bau ni wandiki itwe deleva ndukethi o mundu muka. Okay, zitegemea na kuya zitegemea behavior yaku akani ona kuya kampunini no behavior ona kuya makampunini. Yes. No nai onekana ona CEO ula we bunda andiki wa mundu mukandelela onekana no bo you are akine tu obatwa akani mabatikite muse wagu akona we ndeleva kunondo ni mundu akona katabila kebandu ni wabutwa abutwa pio. Yes. Na kona twazigade mamukambazia look lakini izini nona no mafikira loko na kibeti chagu kisifu kama kala kaida si yakweni na kaida si yakwagu question mark. Ai you know puna bobe understand no sifike dawo kumonesa tio mutinda na ndego ebia edigeze kana loko na kibeti chagu kisisitiza boda umukwanesa yes, there is a question mark. Aye, nene mo inie ku overdo. Aye, you are overdoing. Aye, hapana muna overdo. Tuke kwa ziati behavior yagu. Ni yokuwa nia. Mozongo iziati. Show me your friends. And I tell you the kind of person you are. Bonia ndo ala mutindemo. Ngotabe mundu wa muthemba mao ngotabika slim ubehavior kwa uthe na tiaka thina ne aome. Yes. Ayinyo aome inyo moisenzie moya ko kutuba mawia na ningi tituo ukathi anye yuta kwa yu na no nandi kuondeleba ngakuao CEO. Yes. Ngakuao director ko yao na bayundo tie ebe undo netha we boti muti utia ni ko bo ego naliga egeba ebayigo ai awebo nengite nekistano ni ukoli ai Etha nye you know ni andike ndeleba wa mundu ume kila kituma wote andika ndeleba wa mundu mukaitao. Okay. No ndo mwena kwa kwazia. No ndo mwena kwazia ati. Masama kupika numba. Wana wete kila kibeti chako kiandi kuendeleva personal driver ni mundu. Yeah. Kuyana na amegwano. Okay, I'm talking from my personal life. Yeah. Kibeti chaka papa laki kiduguma no jogo go sa itatu saina. I don't question. Yeah. Na kona ni go sa star. Sa kenda. Kana kwacha. Kana one. Wange ko ka one yu ka kwende na mo ka one we. Yo ngati. Ka one. Atotazati. Kibeti chako chambia ukulia weba. Wa kwabika go sa star. Uka one yo kaone nikenanda ka ukulye wiba ninoka kwacha ndukwenda aho kwenda neke ukane musele ninoka kwacha we awumena mwike wizi jana ningapiga matele